Kufanya sala kwa kusherehekea miaka 318 ya kumbukumbu ya kifo cha Ndona Kipamvita. Yalikuwa mbele ya vijana ama mjane wa Nekongo, ya mjana wa Ne Mwandasemi Mama Lubondo Nsemi. Kwa ukumbusho, Ndona Kipamvita aliweza hivi kuunguzwa mzima kwa kukataa maneno ya wazungu, kwa kupenda kuvamia mtu mweusi. Ndio waaminifu walikuwa wengi kwa kumpatia heshima na anastahili kwa kupigania Afrika, ambaye kwa ufupi weusi. Ndona Kipamvita aliweza hivi kupigania samani, ni kusema fumbo inasema vizuri kupoteza wazazi, hapana udongo. Mama Lubondo Nsemi aliomba kwa waaminifu wawe umoja na kulinda kazi yote ya Ne Mwandasemi. Upande mwingine kufanya sala kwa kusherehekea miaka 318 ya kumbukumbu ya kifo cha Ndona Kipamvita. Yalikuwa mbele ya vijana ama mjane wa Nekongo, ya mjana wa Ne Mwandasemi Mama Lubondo Nsemi. Kwa ukumbusho, Ndona Kipamvita aliweza hivi kuunguzwa mzima kwa kukataa maneno ya wazungu, kwa kupenda kuvamia mtu mweusi. Ndio waaminifu walikuwa wengi kwa kumpatia heshima na anastahili kwa kupigania Afrika, ambaye kwa ufupi weusi. Ndona Kipamvita aliweza hivi kupigania samani, ni kusema fumbo inasema vizuri kupoteza wazazi, hapana udongo. Mama Lubondo Nsemi aliomba kwa waaminifu wawe umoja na kulinda kazi yote ya Ne Mwandasemi. Upande mwingine Kisambu ndizi ya yenge tulombo mfumo yenge musuru kitatoma kwako yenge musuru yenge zanteto makesake kikatatula mazuma wandini tilabi katabula mwako yeke bikatwa sambila tukutona na yakavanga tukutulendo Zulu ivwande dunia kuntoto ifinanga na maalo mwaku beto isema byako bya ntalo
Muzoko waku wafilisa mukonso bakana tumwa zao vuluzi yao yentani ni ibobo beto pemulokora eki umweto tumelikutakana makana zindinga musani sinadiaka yebabu kila moyo mudona nivu munguza zeto za tekila wabu mumbandu tubandu kiliaka nyo mpasi za mweswa ya vita ibobo mulokora eki Wamizata kumtekabe Bakasati Yangi Muzulu Waunwe Kadika kuna mpasa na katanya kwa Waunwe Tutuandele Teka la mtiamuka ulu Zipanendo kanayo mweto Otalanga ikitansi kasaire Itata atiyaru mweti kakalvalu Kese ko Yaki fabulu Kina ya hakitua Uvo Ye nadi ya liyawansano Eva bikiru mweti Visibu Zika kala ya hakitua Jadi kadu lobele bakanga wansano Tuka suka Bika tofona pato mzitu Tuambele kwa kamizato Kuwasaka Kilifuka Kanga Esalanga nilika kilifuka Eska manananeto Kamizato kuwasaka Tunalonja kwa kamizato kuwasaka Chumabeto tuka mungulu za zonso zimiliwaka mbanza kambanza militombo kamyombo ya buluku ulokora eki siku musujulo mbele mavuma eki mungkumba sivika ntemo tukubelebo tutondele pika tobula moko yeke mkutukila yaka Yanga Muzulu Yanga Matoto Kadika nanga tuesikala Omono mambu Mena soba Mena Kasi Ngende kaka Akakakemena ikieseko Votu na ikiese Yoma yangi Bika ta pepa shakatiende Pepa Yanga Muzulu Kadika mulokora kiaki Tuweke mutangu Tusunzula Mfumu zeto Kudu tuwalisanga Mumabundu Meto Chegamos no momento em que vamos fazer a recessão das nossas entidades eclesiásticas e tradicionais. Bukiashka, tuyaskidi mutela mesa, tuadisi, wakimvuka yeto kakara, vona yeto kitwadi mfumweto município do Onsono, bika kutelame na kilivokangwa kutambuleka Islam. Kadika mfumweto bika kutelame na kilivokangwa tutambulika Tuadisi wadibundu yetu Afrikana Natukidi kusi ya Kongo ya Kati Bole tuadi bika tutelamena Kilikuka wujina Musolweni
tutelemese mfumo wetu talanga ibundu vya Kongo bora yetu vitwaji bika kapitelamena kilivombangu wa kutambula kukaisa bika watakabana kakapala watela mafumu zame tutelemese si wadibundu vyeto ya kitwaji kentemo mwendangu kutesa bora yetu vitwaji mfumo wetu bika watisoma mpela kukaisa tutelemese fumweto otalanga ibundu ya temo mfandi bora yetu vitwaji fumweto bika tutelemana kilivombangu ya kutesa Musa kizaosono tutelemese fumweto otalanga ibundu yetu ya ikwezi bora yetu vitwaji bika tutelemana kilivombangu ya kutesa tutelemese mpe fumweto talanga ibundu ya Douala Lista bora yetu vitwaji bika watusomantela kilivo kambo kukaisa tutelemese fumweto otalanga ibundu ya upa Nzaza bora yetu vitwaji bika katutelemena kilivo kambo kutambule kukaisa fumweto Nanga maluzi la mena tutelemese fumweto talanga ibundu ya kitwaji ya bandombe Musa bora yetu vitwaji bika katutelemena tutelemese fumweto talanga ibundu ya dekade tutelemese fumweto talanga ibundu vyeto afon mbumwa ofidilu mkuta sunzula ibundu vyeto ya kimbangisha bora yetu vitwaji bika watutelemena kilivombangu ya kutambula tutelemese fumweto otalanga ibundu ya aseka bora yetu vitwaji mfumweto bika tutelemena kilivombangu ya kutambula kukaisa nanga malumuzi la mena tutelemese fumweto otalanga ibundu ya vuvamu bora yetu vitwaji mfumweto muzi tunaose bika tutelemena kilivombangu ya kutambula tutelemese fumweto otalanga ibundu ya uea bora yetu vitwaji bika tutelemena kilivombangu ya kutambula tutelemese fumweto talanga ibundu ya Luzolo la Sere bora yetu vitwaji bika watutelemena muzi tunaose na kilivombangu ya kutambula kukaisa nanga malumuzi la mena tutelemese fumweto talanga ibundu ya Estrela do Sol Reino do Congo bora yetu vitwaji bika watutelemena kilivombangu ya kutambula kukaisa nanga malumuzi la mena tutelemese fumweto talanga ibundu ya Seifa bora yetu vitwaji bika watutelemena kilivombangu ya kutambula tutelemese fumweto talanga ibundu ya Mpadista bora yetu vitwaji bika tutelemena muzi tunaose na kilivombangu ya kutambula tutelemese fumweto talanga komunidade Rastafari bora yetu vitwaji bika tutelemena tutelemese fumweto talanga ibundu yetu ya KKBM bora yetu vitwaji bika tutelemena kilivombangu ya kukaisa tutelemese fumu zetu za wosono zina ukutwala benafo besunzulanga makundu mapida mupida bika tutelemena kilivombangu ya kutambula kukaisa tulombele timu wakati na kimbangisha analenda okupa tambula kukutwambula mukula umosi wa kiese yengemba bika tasadina nzakilweni Papa,
Malongi mayaya vita kimpa mena mundamu zole damu ya kikongo yebuntawu yena sika sanga pendamu ya kirukeso sadi saba onzo balueke baba muto mazaya funu wakisamu ya vita kimpa twazengele muteka vyala kana vyoti mbita ya muila tunapovela kumbita muila kanda yenge wa bana mindele na lukenzo kwa ntote la nkanga lukeni seja ntote la vitankanga tunapovela vitambuila kuilu ya de vitankanga isalu ya haya mafuta mungu vileni bosi seja kota musamo ya vitakini kingi okotu zolele povela kanda yenye lukenzo mukaiza mukongo la ntote la Portugal wa baka mitoto ya Kongo ye ya alame tansi wavyoka findamu kabilungu isi Holanda ya kabaiza mkuza kutu muna mtoto mnyomyo wa moko wa Portugal ye muda mpasi luya nkawa ko bamweso kwa Portugal babanza bongiza ya bisi Holanda itaka nzambe osati likidi bakatu kama mpasi zozo ye vuka idina minu kya ngolo iluyalu loko bisikongo bazimu lantima musala sana ebisi Holanda bakula mengo ngiko ye munsala sani yoyo twayenda kunima Portugal waiza vutu kila mtoto myoyo ye bukaiza vutu kila mtoto na Kongo Portugal wazola vutu la ndinda kwa bakongo sa kujilansa idina wayanzika vonda mulukila Vita foi um erro escrita
e muito respeitado. Os ideais por si, ofendidos e inspiram muitos povos africanos, principalmente da região da África Central. Tipavita é uma mulher que tem só a célula da identidade cultural africana e da reocupação de mudança de Goma. Se tornou uma cidade quase desabitada após a Batalha de Anguera, um acontecimento triste para o povo do Congo e teve uma consequência de instabilidade política interna para a liderança do Império. Por isso, para Tipavita, a reocupação de mudança Congo significava a restauração do reino do Congo. Sem querer, apelar ao santo povo de Deus, que aqui presente sobretudo as mulheres, para que com coragem e determinação e a bravura de Tipavita sirva de exemplo, para que todos entrem na materialização dos nossos projetos. O nosso país prepara para a realização do censo da população. O censo é uma operação complexa e de grande importância que requer o engajamento de todas as classes civis. Nunca é demais chamar a atenção. Está a ocorrer neste momento na República Democrática do Congo uma doença um bocadinho esquisita. Temos que ter o cuidado de passarmos a lavar sempre as mãos com água e sabão. Vamos ter que facilitar, termos este cuidado para não acontecer como foi a situação que tivemos. E para terminar, gostaria a todos desejar boas-vindas aos fiéis provenientes dos países irmãos que fazem parte do protocolo do Antigo Reino do Congo, a quem desejamos antecipadamente os votos de bom regresso aos vossos países. Sem desprimor, quero agradecer a toda a classe, a todos os responsáveis das igrejas que se encontram aqui presentes, desejamos a todos o nosso muito bom dia. E eu sei que estava a falar. E quando ele anunciou que iam me tirar, eu vi que vocês ficaram tristes. Ele vai voltar. Ele vai voltar a falar mais um bocado para o resto de todos nós. Por isso nós temos que dar muita felicidade e é aquilo que nós estamos dizendo. Vou ver quem é que vai ver, quer saber quem está satisfeito e quem não está satisfeito. Vou tentar te perguntar, ala por ala, para ver quem está satisfeito e ele vem andar mais uma palavrinha. Por esta grande atividade que nós temos aqui. É uma atividade religiosa que está a ocorrer aqui no nosso município de Gância Congo e é em relação à atividade do ex-público médico por causa do aniversário da morte da nossa Tita Rita, que é uma grande senhora, uma grande mulher. Durante este facto, quero agradecer a presença de todos os responsáveis da Igreja, também a representação dos seus vice-governadores, o Sr. Administrador Municipal Manuel Gomes, e queríamos deixar uma pequena mensagem. Esta mensagem é momento da Igreja, é momento que estamos aqui com muitas políticas. E quem vai falar daqui a bocado, do bocado vi, e todo mundo, quando ele saiu, toda a gente estava pedindo para ele voltar. E ele vai voltar a falar mais um bocadinho. Está bem? Vamos trazer o senhor. Podia ser muito de igreja, ser de público mesmo. Não é momento para chegar aqui e fazer outras políticas. Vamos deixar o povo ouvir a palavra de Deus, aquela palavra que nós queremos. E isto é o que mais nos interessa. E é isso que eu digo, que o povo vai ficar muito mais satisfeito ao ouvir a palavra dele e com maior situação em que como vai ser muito melhor nós passarmos esta mensagem. A nossa mensagem é trazida por causa porque foi nascida num período
que o reino do mundo se encontrava fragmentado, fruto das grandes potências, dentre ela que era real equipa vista que lutou para a pacificação e a unificação do reino de um propósito que lhe custou a vida. Jambi.
vutu kwa mafa. Kama mwanatanga, kipindi samuna, serela mtakipa. Yani mfua unapa. Kausijali kwa na bila kufanya tunampaji. Vayani fumweto baba na fumina fafa. Kasi talanga kulani mpita kulipa kitu. Ili nafo tukalanga tayanga na mtamaza wosono kadi fumweto buya lumeto unasaya onene wayaya bitaki. Sasa onene wayaya bitaki. Nebe najo nende kwa ofini pale fulushola kuna masiku wangu. Tuzaidi nofo etemene lupu ya mbonesi za kulaka yetu. Mayangi! Ili nafo bova ifutu kilija kwa mweto unateta managaka kansi tekela mutata manaka tukani nchimako bilikata teka gani kafekete kwa futu zeto kuna Tondele. Kumbome mbuda yumbi chasa fumuna ngamona sabu kwa luzinga. Mamuda babo kuko muliantotela yemunza ya mvimba mivumbi mene mwanda nsemi ingeta safo biyenge tuluveni muta tujamase tutatamana tumamana bonso bune mwanda nsemi longi ako mweni mavwema kosi meni kutusisila muminkanda mumisiku ye bonso bobo ye fibidila zinsilulu ye zimbi kudulu kadi nkwa tulendo weti kuiza nkuza futula kanda ya Kongo ye bandombe bakiandu ganji tusu savo imono kwame yimbidi wa beno kinati Kongo mwinda temona bana ba Kongo kilivo bakatuka mutombe ganji mbukusu savo kwa kutona kumbanza Kongo pangizame mukembela mama vita kipa mtu mweto kadiba vombanza Kongo yembanza ngungu isimba enzu etuzi makesa ti tia bavo banakal banamona banakala banamona banazinga banamona banakal banamone kembu banazinga banamona mbwankwantulendo banamone banazinga banamona kembo banakal banamona kembu banazinga banamona ingetabavo mwana Kongo telema mwana Kongo telema mwana Kongo telema telema tasimba mvuala telema tasimba mvuala wabaleke babwaka nzuki pangane tumbu ikwendanga kaka kwa bambuta mbuta ingeye nkongo mbuta ingeye nkongo ibobo simba mvuala kaba uko ibobo ngeta nempaka seda mwenchumbi makaba yenge keno kutatu kia masei savo longoki wa fumumu wa dansemi élève de initiation musikulu baboki langa bukongo savo tuena vava mayachikila savo bakulu beto kubatuwa kungipiti bamanisa tunga Kongo diantotela bambata mongo wa Kongo diantotela bayiza Kongo bayiza mona fumumu wa Kongo wakulumuka ubafanda kodi ya moyo kasi mbanza ya yiyi yena mbanza fumweto na kulunchi wavani na kimenga semudi odio tweti tata manaka kasani sinanga nkumbu au peloko tuzi lisani sinanga nkumbu ya yaya vita kimpa
kiongo no yeba kuluma bo bakala bambata mongo wa Kongo dantotela na kulunchi na nkemo wa moniswa yaya lemba yeba bo yemitinu bya byo beto ba utu na kembisa kadi beto tona ba Kongo butu na mpila ya iki nchambi kibina menetenu kwa boso tuyimi na kakuma po mungi vana mbata mongo yeti tenuka kesanya nge mwanasemi longo kiwa mfumo mwanasemi safonge na mvumbi ngana mbutatele mbumba tuma mana sala evuluza tuma mana kaka fumo tone mwanasemi kini boto sala evuluza Kongo ngo